rade? Majstori rode, Dobro. posla. Sama nek se radi. Ja. Šta imao? Pa Sretan dobro. rođendan, je li u tebe rođendan? Pa bio neki dan. Nije danas. Nije. Aha, ja mislim rekao danas. Pa danas malo se slavi. Aha, aj Pa bio neki dan, 52. Tako sam upisan, sad jel to? Ja, hajde da ti zdravi živ, Ja. puno još rođendan. Sad jel to, nije to. Ej, nismo mi tu. Molim. Meni su prije rođe, nisu niko na vrijeme. Ma kaki ba? Meni niču rodili, dok će nove godine upisao me 15. U mene otac kaže, je rođen za onaj katolički Božić, 25. decembra. Ja. I oni su čekali da uđe u novu godinu, kad je ušao u novu godinu, sačekali još 7 dana. Aha. I upisali ga za pravoslavni Božić, 7. januara. I sad, i znaš šta on kaže? Ja slavim, kaže, i pravoslavni, i katolički, a i novu godinu. Nije, znaš šta je njeg trebalo, kazni. Kako plane? Jel to vratilo kod Habiba? Valter i ja navikli smo da radimo, da putujemo i to je ono što vi i vidite. Ali evo, prvi puta u životu došli smo na Roštilj. Odlučili smo da nam ovo bude dan bez oldtimera, bez automobila uopšte, da sjedimo, odmaramo, pijemo kafu, roštiljamo, što bi reklo onako po naški. Lijepo je nekada i odmoriti. Ovaj dan smo iskoristili zato da se dogovorimo, a gdje ćemo to sutra. A vidjet ćete, bit će snimljeno. Nalazimo se u mjestu Djedino. Mjesto Djedino značajno je po svom nazivu, nekada se zvalo Didino. Zašto se tako zvalo? Znate da je postojala Bosanska Bogumilska crkva, da se vrhovni poglavar te crkve zvao Did. I upravo je Djedino bilo mjesto, dakle, gdje je nekada postojala Bogumilska crkva, odnosno njeno sjedište, i gdje je bio i taj Did. To je tako i nedavno sam primio jedan mail, čovjek mi kaže, a gdje je bila ta crkva, a zašto je značajno to Djedino? Ima li stećaka? Ima stećaka, naravno, u Djedinu. I sam njegov položaj je značajan, nekada je postojala i Djedinska tvrđava, lokacija mi nije poznata, ali u literaturi ona se navodi, ona postoji. Evo jednog lijepog šljivika, Valter je tu nabrao i šljiva, a ja idem da snimim još lijepih kadrova.
Dok sam bio mali, kuća je bila puna nekih knjiga o Titu. I ja sam, želeći da čitam, čitao samo knjige o Titu. I vrlo često su u tim knjigama ponavljala neka fotografija ispod koje je pisalo drug Tito u trenucima odmora. Evo isto tako drug Valter je sada trenutno u rijetkim trenucima odmora. Oko mene ima 7 mačaka. 7 mačaka je tu. Mac. Prave su mačke, dakle. Evo ih. Naselje je Djedino. Evo mačke, snimite ove mačke. Naselje je Djedino. Tu je selo Djedino. Općina Živince ili opština Živince. Grad Živince. Grad Živince, je. Mi se nalazimo u jednom voćnjaku, to jest u šljiviku, gdje su posađene rodna čačanka Haza. Rodna Stenla, jel? Jest. Rodna i rana čačanka, koje daju najbolju šljivovicu. A može li za pekmez? Pa ono što ne ostane mjesta tamo u kazanu, može za pekmez. Pekmez dođe kao nus proizvod. Sada idemo na reklame. You get sleep.